urukiko rwaba rugenderero kutunga ibitekateko by'abakazaba ahanshongeze kuba maraho businge kandi n'emiringo yakubasa kutebwaho ukureba ngo bizube byawo nka twashanga ibizibu ni byingi ibintu nka domestic violence, gender based violence, ijamwe ibintu bya climate change nako umurindi bw'itu gwa Rivampanga tubibona twabiganira kuko mu rukiko abakazi bagirangwa amakagabo gabahindukira mino ga ruguru ahabo kugira ngo abashija babo bakabasigaho ngo kandi naba bakiriyo mu maka ibyo kubafaho no kureberera amakagabo abashija bakabirugaho babireshera abakazi seze tuba twinire gwirogama ngo eka yange busayo tabyo mwana atakimanye school fees yo mwana atagimanye neza nariya nabyama yano ikaguza mbero neno ikaguza no sanga twe nubira wewe endeze umutima giona ari mu ibintu bizimbere biti kintu cyo kubanza umwana ukana agenda isomero iyo mkazi no fuboti wanaka mu gitabo kamugure ka uniform bintu byo kumari no sanga school fees to kozerekto gisobora umwana wakwanagamba kandi mama kanajogenda isomero sente zera saiza kantu ya school fees yo mwana na ukaguza ankora hatana ikaguza ankora mwana tukazara kureka muzigati Kahuzo Nason urumukuru w'entebe yo kubanza habwe cyaro cya Kibahabi nagira ngo abashije kushwera abakazi bingi batine cyo kubarebereza nicyo kitumire batandika kubarekaho abasenge kutunga abakazi bengi kubasavinga nikibalema tebakubainganiza so finally ni bamalira babolekera abakazi abo barorera amakagabo bonka abakuba gona tasubora kugahereza mu bwijwira akabainganiza mu ruguma kagasobora so mukazi bakumara kumuleta na mudambingaho ogu namulekereka mbere tungire namba nyinge y'abakazi betusangire ngo abakazi batanga ine obuzibo bukiro bwinge bukubamaraho obusinge kubayira kubora kwikiranganiza mu maka katwasanga ngo obuburwa bwo kwikiranganiza mu maka bwa affectinga n'abana ensonga zona zetorolire habunaku then amaru aganya kwingura ine mu maka abakazi n'abasajja tubakwikiranganiza kintu cyamarira cya affectingire abana batandika kurwa mu masomero batakakira kurwa mu masomero ibihandiko ku rugum polisi akabarore ibimwaka gw'2020 byoreka ngo burizoba hakire mishango y'ubutabanko bw'umakeru kwinga nebiri okurunga umugomborora yakarangura ne handiko ha polisi gasha kwa Jonathan Tusingwe.